39 फासनै सेरफां ब्लक कमिटि आरो फुलगुरि प्राइमारि यूपीपीएल दलनि दैदेननाय आरो बीटीआरनि गाहाय प्रमोद बर'नि ओएसडी राजु ढाकालनि हेफाजाबाव दिनै उदालगुरि जिल्लानि माजबादाव थानाय फुलगुरि बीसीडीसीनि खारामुख गामिनि विष्णु राभा सावराय जथुम न'आव बेसेन नाङै मेगन नायबिजिरनाय बादा खुंनाय जायो। ओएसडी राजु ढाकाला मेगन नायबिजिरनाय बादायाव बाहागो लानानै बुंदोंमोन दि गोरिब सुबुंफोरखौ सिबिनायनि थांखिजों बीटीआर सरकारनि जानानै बेसेन नाङै गावनि मेगनखौ आनजाद नायनानै गावनि मेगनखौ रैखाथियै लाखि। बिथाङा बुंबावदोंमोन दि जेब्लाबो मेगन आनजाद खुङो अब्लानो बादायाव बेसेन नाङै ग्लासबो होनाय जादों। दिनैनि हाबाफारियाव यूपीपीएल दलनि उदालगुरि जिल्ला थि सेलनि आफादगिरि सन सरकार, यूपीपीएल दलनि माजबाद ब्लक कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि धीरेन राजबर, बलिन बादा, प्रणय बरा, बानजाय नेहातारि, नंदलाल शर्मा, फुलगुरि बीसीडीसीनि लेङाइ आफादगिरि नब कुमार कलिता, हाबिगाव बीसीडीसीनि आफादगिरि चन्दन बराल बिथांमोनाबो बाहागो लायो। আমি 39 নং 5 নং সেরফাং ব্লক কমিটি यूपीपीएल और समूह प्राइमारी बिलाके लग हुई आम 12टा बीसीडीसी विनामूल्य चिकित्सा शिविर पातिছো यूपीपीएल दल हुई और এই দলটোক আমি সহযোগ কৰিছে আমাৰ बीटीसीर सीएम प्रमोद बड़ोर ओएसडी सम्मानीय श्रीजुत राजू ढाकाल देवे। राजू ढाकाल देवर এই মহান जी भावधारा आमार जी दृष्टिहीन लोकर जी चकुत छानी पड़ा এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰি আজি 12টা প্ৰাইমাৰীত তেওঁলোকে ডক্টৰ আনি পেলাই যি চকুৰ চিকিৎসা শিবিৰ পাতি আছে তাক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু আমি যি কাৰ্যসূচী লৈছো বা পদক্ষেপ লৈছো যে আজি তেওঁলোকে চকুত ছানি পৰিছে কিন্তু কাইলৈ ভৱিষ্যতত তেওঁলোকে অন্ধ হৈ যাব, গতিকে অন্ধ হোৱাৰ পৰা যাতে ৰক্ষা পায় তেওঁলোকক টকা পইচা নোহোৱাৰ কাৰণে আজি যিখিনি মানে নেপাললৈ যাব নোৱাৰে বা গুৱাহাটীলৈ যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি ঘৰৰ পদূলিতে আমি এইটো ব্যৱস্থা কৰি দিছো। তাতে বিনামূলীয়া তেওঁলোকৰ চকু দেখাবৰ কাৰণে কোনো ফিজ নালাগে, দৰৱ কিনিবৰ কাৰণে কোনো ফিজ নালাগে বা চশমা লওঁতে কোনো ফিজ নালাগে। আৰু তেওঁলোকৰ যদি অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে আমি অপাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বড়োলেণ্ড নেফ্ৰলজি ওদালগুৰিত আছে, সেই তাৰ পৰা এম্বুলেঞ্চ আহিব আমাৰ গাঁৱৰ পৰা লৈ যাব আকৌ